ibintu ntabwo byongeye korohera igisirikare cy'u Burundi. Amakuru agezweho none harihutirwa cyane. Mama 23 yongeye guca umugongo FDNB ndetse n'igisirikare cy'u Burundi muri rusange binyuze mu kuba Mama 23 yongeye kugaba igitero gikomeye cyane ku ntwaro z'u Burundi. Mama 23 ishimuse intwaro z'u Burundi nizo heading nizo mitwe niyo mitwe y'ibinyamakuru bikomeye cyane byatangiye kugenda bibreakinga iyi nkuru. Intwaro z'u Burundi ziri mu bubiko bukomeye cyane bivugwa neza ko ari intwaro zari zaramaze gukorerwa stock neza mu birometero 2 turutse ku mupaka wa Gatumba. N'amakuru avuga neza ko iki gisirikare cya Mama 23 cyongeye gukora operation ikomeye cyane. Operation yaje gusaba abasirikare benshi cyane bitewe nuko harimo intwaro ziza gusaba gupakirwa, ariko Mama 23 ibitwaro biremereye ntabwo byayikundiye ko yabitwara, ahubwo yasize bitwitse, ibitumye ingabo z'u Burundi zongera kuba zicikamo ibice. Bamwe bati hari abasirikare bakomeye cyane bari ku ruhande rwa General Prime Niyongabo, ibi bikaza kugenda bituma haza kubaho uburinzi buciriritse ndetse no kutumvikana. Abandi bati hari abandi basirikare nabo bisa nkaho bafite imbaraga bari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye witeze iki gihugu cy'u Burundi. Ibi byose byahurijwe hamwe baza gusanga akagambane gakomeye cyane kaje gutanga sinyare. Mama 23 ntabwo yari gufata umwanzuro wo kuza kuba yafata umwanzuro ukomeye wo kugaba igitero gikomeye cyane nk'iki ngiki kuri izi ntwaro, bitewe nuko izi ntwaro zagombaga kuba zirinzwe, ariko biravugwa neza ko habayemo akagambane gakomeye cyane. U Burundi bufitemo abasirikare cyangwa se bufitemo abatavuga rumwe na Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva bari gukorana na Mama 23 bya hafi. Ni gute izi ntwaro bivugwa neza ko ziganje mu inshyashya zeruka kugurwa nyuma y'ibyo bise impanuka, ariko nanone benshi bakavuga neza ko atari impanuka, intwaro zo muri Kabaze zahiye. Izazisimbuye rero zari ziherereye mu bice byegereye neza ubutaka bwa Uvira. Ahangaha benshi bakavuga neza ko ariho izi ntwaro n'ubundi zagombaga kuzambukirizwa nk'uko imipangu twagiye tubabwira Kisekedi na General Neva bari bafite. None Mama 23 ninde watekerezaga neza ko yaza kuzenguruka ikaza guca muri ibice paka igeze muri ibi bice bya Gatumba? Ubundi umupaka umusanzwe ukoresha n'umupaka wa Gatumba, ndetse benshi bagenda bagaragaza neza ko iki gisirikare cya Mama 23 hagiye habera operation atandukanye. Operation zitandukanye zagiye zibera muri ibice, rero bivugwa neza ko zagiye ziba successful ndetse ku rwego rwa 90%. Mama 23 yongeye kwikoreramo. Amakuru avuga neza ko abasirikare bari barinze izi ntwaro abenshi nta numwe yigeze upfa uretse abakomeretse, ariko kandi nabyo bikavugwa neza ko karagakino gakomeye cyane kugira ngo bataza gushinjwa kuba bagambanye. Ubundi abenshi bahise birukanka nyuma yuko igitero cyari kibatunguye. Mama 23 yarwaye imbunda ziganjemo imbunda ziri mwayene ndetse zirimo izigezweho zirasakure ndetse zishobora no kureba kure nk'uko bigenda bigaragazwa. Nta gifaru cy'intambara kigeze gihagurutswa hano ngo cyatswe cyambutswe, ndetse ibi byose bikavugwa neza ko ahubwo Mama 23 yafashe umwanzuro wo kubimenaho petroli kabitwika nk'uko amakuru abivuga, maze abaje gutabara baze gusanga zabaye umuyonga. N'agahinda gakomeye cyane. Noneho ingabo z'u Burundi ziri gutakaza intwaro nka kwa kundi umwana ashobora gutakaza ubuvungukirwa bw'umugati. Ibihombo bikomeye cyane bikomeje kwitura kuri Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri nubwo benshi bavuga neza ko harimo akagambane, ariko harimo n'uburangare bitewe nuko Perezida w'igihugu cy'u Burundi aherutse guhinduranya bamwe mu bayobozi b'inzego za gisirikare, ndetse bamwe arabirukana cyane nk'uko byagiye bigaragara. Bivugwa neza ko uyu mugabo ari kugenda agerageza guca inzira yegezayo abatavuga rumwe nawe kugira ngo mu mwaka wa 2027 no kuvuga umwaka utaha azongere kwemererwa kwiyamamaza ndetse abe yakongererwa kugirirwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu. Ibi rero benshi ntabwo babibona rumwe nawe, niyo mpamvu nawe akomeza kugenda yegezayo bamwe, maze ayoboye yegejeyo nabo bakaba bagenda bamugambanira kuba bagifite akaboko. Ngira ngo urabizi neza niba ukuye Colonel mu nshingano ndetse ukamwegeza kure, abafite abasirikare bakoranaga amabato yayoboraga hakirimo abamwumva cyane ndetse bamwubaha ku buryo ashobora kubasaba ko bamufasha gukora ibi bikubabaza, nawe ukaza kugenda ubyumva. Benshi baravuga neza ko ari byo biri kuba kuri Perezida w'igihugu cy'u Burundi wagerageje kwikiza abasirikare, nyamara bigasa nkaho aribwo yiteje ibibazo bikomeye cyane. Kireka benshi bavuga neza ko iyo abica aribwo byari gushoboka, ariko kandi nta byaha bikomeye cyane yabashinjaga ku buryo yaza gufata imyanzuro. Ngira ngo igisoda cy'u Burundi gisa naho kirimo ibice bitatu bitewe n'ama
n'amashyaka yagiye ahuzwa, ni nayo mpamvu hakomeje kugenda hagaragaramo kutumvikana no kudahuza. Ni nayo mpamvu kandi bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi uretse uko afite akaboko ndetse akaba n'umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga, bivugwa neza ko nta kaboko kanini afite ku ngabo. Igice kinini cyane ubusangwa kifitwe na General Prime Niyongabo, ndetse ibintu bikomeza kugenda abigaragazwa n'imyanzuro ifatwa mu bya gisirikare. General Neva rero arongera kurira mu myotsi 23. Bivugwa neza ko yikuriyeyo intwaro zapakiwe imodoka zigera kuri 2. Bivugwa neza ko ari intwaro ziganjemo imbunda nto y'amasasu ndetse n'amagrenade n'ibindi byo gutega nko mu mihanda n'ahandi. 23 ikaza kubitwara, ariko kandi bivugwa neza ko 23 ubwo yari iri mu rugendo ruva muri ibi bice hafi na Gatumba neza mu birometero 2 yaje kugenda iraswaho. Bivugwa neza ko hageragejwe no guhita hagurutswa indege, nyamara biza gusanga n'ubundi ntacyo byaza gutanga. Agahinda karakanyagwa, noneho biraza kugenda bite? Leta y'u Burundi mu by'ukuri ni nk'ubwa gatatu itakaje intwaro mu buryo bw'amaherere. Harashwe intwaro zo muri Kabaze hariya i Bujumbura, harongera hategwa ambushi intwaro zari ziri guturuka muri Tanzania ziza kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa aho hangiritse nkeya, kontineri y'inyuma niyo yabashije gufatwa n'inkongi y'umuriro. None kuri inshuro nanone 23 bivugwa neza ko ibifashijwemo na bamwe mu Burundi batavuga rumwe na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, yagabye igitero kuri izi ntwaro, zimwe ikazitwara iziremereye itari gushobora kuza kudrivinga, ndetse ngo ize kuba yafata n'ibyo twakita amarifta cyangwa se ama breakdown, abiterura abipakira, biza kurangira izitwitse. Ndetse ibintu byaje kugaragara neza ko icyuho gikomeye cyane muri izi ngabo z'u Burundi. General Neva bari kumugambanira ku buryo ashobora no kuzisanga bamaze kumukandagura, nk'uko najya byivugira ko harimo benshi cyane mu bayoborana batamukunda, batamwiyumvamo, ndetse ngo bamugambanira ngo bifuza no kumutembagaza ku butegetsi maye, nk'uko akoresha iyi mvugo. Byamaze kwemezwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'igisoda cy'u Burundi FDNB aba bose bari kurira mu myotsi. Ni mu gihe igisirikare cya 23 cyo kiri kwitera hejuru kigakoma amashyi ndetse kigasimbuka cyane, kikaza guserebura ibyo kimaze gukora. N'amakuru agezweho agaragaza neza ko igisirikare cya 23 cyamaze gutwika Sukhoi 25. Bivugwa neza ko yagombaga kuza kurasa mu bice kontrolwa na 23 ngo ari kwigahera Minembwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya FC 23 muri operasiyo ikomeye cyane. Bivugwa neza ko Sukhoi 25 ubundi yahagurukiraga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hani ku butaka bw'u Burundi, ikaza ku muvuduko udasanzwe, igatangira kurekura amakompura igeze mu bice bya Mikenke aho ibirasa Minembwe. Ngira ngo mwajye mubibona abanyamurenge abarimo General Sematama ndetse n'abandi mu gisirikare bagenda berekana aho ibikompura bya Sukhoi 25 byagiye bicukura, ndetse bisa nkaho bari bagamije kurasa bagasenya iyi mihana ya Minembwe hose hatuye abaturage. Kuri ubu rero iyi Sukhoi 25 ntabwo yagombaga guhagurukira ku butaka bw'u Burundi. Bisa naho iki kirere iza igisirikare cya 23 cyamaze kugenda gitagetinga uko kigenda kidisturbinga ndetse no kugerageza kuyihanura, nubwo biba bitoroshye, ndetse yaje kuruba ijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho bivugwa neza ko ariho yagombaga guhagurukira. Ho ni hafi iza irasa izenguruka yigendera, ndetse igasiga ihagiza amatungo. Nyamara 23 ntabwo yari kubyemera, yahise itegura operasiyo ikomeye cyane, operasiyo karahabutaka, operasiyo isa naho ifite imbaraga z'umurengera. Biravugwa neza ko igisirikare cya FC 23 cyakoze operasiyo isa naho ariyo kujya kwangiza iyi Sukhoi 25, kandi byagezweho. Amakompura 6 yose irashwe kuri Sukhoi 25 yari herereye ku kibuga cy'indege cya Kisangani, yaje gutuma iyi Sukhoi yangizwa, ndetse biza kurangira iyi Sukhoi igize ikibazo gikomeye cyane ku buryo itashobora kongera guhaguruka. Amakuru aravuga neza ko ibirero byatumye igisirikare cya 23 cyongera kugina intsinzi. Iyi ni intsinzi ikomeye cyane mu guhangana na Sukhoi, ku buryo ushobora kuza kuyiburizamo kuza kukurasa, ndetse ukayiburizamo kuza kugabaho
ibitero. Mu by'ukuri ibitero byo mu kirere bikomeye cyane byagiye bigaragaza ndetse bigaragara ko byagiye bishegesha ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya M23 kandi ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyaguze ibikoresho byinshi cyane M23 iza kubona ko ishobora kutabona ubwirinzi bw'ikirere ishyira hose ndetse amakompura ndetse n'intwaro zo guhanura iyi Sukhoi biba bisa naho byihagazeho dore ko ushobora no kubikoresha ntibigere ku ntego. M23 niyo mpamvu iri kugifata operasiyo igafata initiative yo gukora ibitero nk'ibi ngibi byo kujya kwangiriza ibi bikoresho aho biri mu gihe biba bitarajya ku rugamba. Ibi rero byahawe izina rikomeye cyane yo kuvuga neza ko ari operasiyo umucunguzi. Abanyamurenge nibo bazanye ibi ngibi M23 yamaze kuba yagera ku ntego, ariko biravugwa neza ko ingabo z'abarundi zimo ziraririra mu myotsi. Abasoda b'u Burundi bari bahawe order yo kuza kwataka banyuze muri Plaine de Ruzizi, maze ingabo za leta ya Kongo FARDC ziri kumwe na Wazalendo bakaza kunyura kuri kote ya Mikenke neza ngo bagana Puezero ku munara. Ibi rero byaje byose kuzamba kuko iyi Sukhoi bivugwa neza ko iyo igiye gutambuka igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi baba bari tayari kugira ngo baze guprofitira muri kuguhungabana kw'abasirikare ba M23 kuko iki kidege kiba kirimbura cyane kirekura amakompura ku buryo ubusanga gishobora gukubita kompura neza umusozi ukabarengaho. Ibi rero nibyo M23 yarwanyije. Abarundi igitero bari gukora bahise bagihagarika kuko bisa naho icyari kubacira inzira cyari cyamaze kwangizwa ndetse bitagikunze. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC basa n'abarira mu myotsi. Ingabo z'u Burundi zari zamaze kwikokinga ndetse nizo zari zihedinze kuko nizo zari bwatakire ku gice kirimo ingabo zikomeye cyane za M23 hariya muri Plaine. Ibi rero byaje kurangira bitagezweho, indege ntiyahagurutse. Igisirikare cya M23 amakompura 6 neza Kisangani. Aha rero si ubwa mbere M23 ibikoze, ngira ngo mwabyumvishe Dr Oscar Barinda umwe mu bavugizi ba M23 avuga neza ko M23 igaba ibitero bimwe na bimwe. Icyo gihe yari yabikoze nanone Kisangani aho yangije amadrone ndetse n'abacancuro bayakoreshaga baza guhita banimuka. Ibi byatangajwe na Oscar Barinda umuyobozi muri M23 wavuze neza ko M23 ibi bitero bikora mu rwego rwo kuburizamo ibi bisasu ndetse n'ibibombe biba byapanzwe kuza kuyirasaho. Ibi rero M23 yongeye kubisubiramo, amakompura 6 yose yangije Sukhoi 25 dore ko yaguye ari urufaya hano muri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Aha rero M23 ibi ngibi ibikoze biba birenze kuba yafatira intwaro nyinshi kica abasirikare kuko iki kidege cyarayizengereje cyane. Kandi ngira ngo murabizi ko igisirikare cya leta ya Kongo zari Sukhoi 3 ubu nkeka ko iyi ariyo yari isigaye kuko izindi zagiye zihanurwa, izindi zagiye zangizwa. Ngira ngo iya mbere yasigaye Igoma, mwarabibonye mu ntambara yasigaye Igoma ubwo yasigaye 2, indi nayo yaje guhanurirwa niba ari Kavumu hafi aho. None ubu amakuru agezweho aragaragaza neza ko yari isigaye ishobora kuba ari iyi ngiyi yonyine, maze igisirikare cya leta ya Kongo gihangana na M23 banyuze ku butaka. Sibyo ko banafite n'amadrone nyine bagomba gukoresha izi drone zo mu bwoko bwa CH4. Ibi ariko ntabwo biba bikomeye cyane nko kuza guhangana n'iki kidege cya Sukhoi 25 kiba gifite ubushobozi bwo gukurura amashusho, amajwi. Iki kintu ni kibi cyane, kiba gikurura, gifite amakamera akurura neza no munsi yibuye, kiba kikureba neza kirekura kompura aho muherereye mwese mukaza kugenda mubaza ibibaye. Ibi rero M23 yabigezeho. Abasore rwose benshi baherereye mu bice bitandukanye bya Minembwe bakomeye amashyi M23 amadu baravuga bati ibi ni ibintu byari bikenewe ndetse ni igikorwa cy'ubutwari M23 ikoze. Ibi rero byahaye M23 avantage ikomeye cyane. Benshi batabasore bakwiye kwigurira akantu ndetse bakaza kwishimira iki gikorwa bakoze. Utaza kumva ngo ni Kisangani ukagira ngo M23 iri hafi aho. Ni operasiyo yakozwe yo kuza guca ahatandukanye kugira ngo baze kwegera aho bashobora kurekura aya marokete yerekeza kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Kandi si ubwa mbere babikoze, maze igisirikare cya leta ya Kongo kikagenda kibeshya ngo ni ikibuga cy'indege ngo cy'abaturage cyamaze kwangizwa kugira ngo M23 ibe yafatirwa ibihano. Byagiye bivugwa cyane ko M23 ngo yataye ikibuga cy'indege gikoreshwa n'abaturage ngo cya Kisangani. Mu by'ukuri hano hamaze guhinduka nk'ikibuga cy'indege cya gisirikare. Ibi byose igisirikare cya leta ya Kongo kiba kivuga aba ari ugushyashyariza M23 yongeye kubakosora ku buryo bukomeye cyane.
Amakuru agezweho arasobanura neza ko igisirikare cya AFC M23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane, ku buryo budasubirwaho iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. N'amakuru avuga neza ko umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya FARDC wari uri ku mirongo y'imbere ku rugamba, umwe mu bakorodona ndetse bagapanga uko urugamba rugenda, akaba ari we ushinzwe ibikorwa by'intambara ndetse ibitero bikomeye cyane. Ubwo niwe wari ubishinzwe kuko ubu yamaze kwicwa. Liyetona Koloneli w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kugwa kuri uru rugamba bidasubirwaho, ndetse biragaragara neza ko byagize ingaruka zikomeye cyane, aho M23 yahise ibafatana uduce tubiri bivugwa neza ko twari ingenzi cyane, ibirometero 3 gusa uturutse Puezero. N'amakuru agaragaza ko uyu musirikare kandi bivugwa neza ko afite ipeti rya Liyetona Koloneli yarasiwe ahangaha mu nkengero za Minembwe neza nk'uko bigenda bitangazwa. Bivugwa neza ko yarashwe n'umusore wo mu itsinda rikomeye cyane ry'abasenepa ba M23 nyuma y'uko urugamba rwari rukomeye, ndetse ibice bitandukanye M23 ikontorora guturuka Puezero werekeza no mu bindi bice, aho hose basaga n'abahacanye umuriro aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Uyu musore ubazwa mu itsinda ry'abasenepa niwe waje kumenya neza arebeye muri jomera aza gukurura aho uyu mugabo yari ahagaze afite icyombo, ndetse ari kugenda abwira abari imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu mugabo yari kumwe n'abasirikare 3 bari bamurinze, gusa muri bo nta n'uwigeze akomereka cyangwa ngo agire icyaba. Igipimo cyari uyu mugabo Liyetona Koloneli Shukuru bivugwa neza ko yari yarazengereje ku buryo bukomeye cyane AFC M23, dore ko ari we wayoboraga ibitero byerekeza Iminembwe ndetse n'ahandi. Amakuru aragaragaza neza ko M23 isa n'iyatuye umutwaro uremereye cyane wari uyibangamiye, ndetse uyu mugabo akaza kuba umurambo we wafashwe na bagenzi be. Bivugwa neza ko yahise wirukankirizwa mu bitaro bya Uvira. Amakuru kandi agasobanura neza ko M23 ikimara kuba yamurasa hahise hamera nk'aho habaye icyo gikomeye cyane muri izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari kumwe na Wazalendo, ibyaje gutuma uwatangaga amabwiriza yo kuyobora ndetse n'uko urugamba rugomba kugenda, dore ko urugamba rwaye rukomeye, akimara gusubira inyuma ndetse nyuma y'uko amaze kuraswa byahise bigaragaza icyuho ndetse no gucika intege ko abari ku mirongo y'imbere ku rugamba nyine bafata umwanzuro wo gusubira inyuma. Aho M23 yahise ibadivansingana ku buryo bukomeye cyane, bakora withdraw, bareba inyuma, batangira gushyira intwaro ku rutugu barirukanka. Aha rero intare za Sarambwe zikikubona uhindukiye ubu gatoye, niho M23 yatangiye kubasherengaho urufaya rw'amasasu, ndetse biza kurangira batakaje uduce tugera kuri 2. Aho M23 yabirukanye ndetse birangira bageze mu birometero birenga 6 nyuma y'uko bari mu birometero bigera kuri 2 byonyine uturutse mu bice bya Puezero. Marira ni menshi cyane muri iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Lieutenant Colonel Shukuru cyangwa se Liyetona Koloneli Shukuru, uyu wishwe ni umwe mu bari bamaze igihe kinini cyane muri iki gisirikare. Uyu yarwanye intambara mu bice bitandukanye, yarwanye intambara ya Goma, yarwanye intambara ya Sake, yarwanye intambara ya Minova, uduce dutandukanye twarimo imirwano ikomeye cyane. Uyu mugabo yagiye ahayobora, ndetse ni nayo mpamvu yagiye yongererwa amapeti bitewe n'uko yari afite ngo leadership ikomeye cyane mu bijyanye no kuyobora urugamba. Abatuye Minembwe bo iyo bamaze kumva iyi nkuru bavuga neza ko Imana yumvisha amasengesho yabo, bavuga ko bakomeza kugenda basenga basabira Kisekedi n'ingabo ze ibintu bitari byiza, kuko bagiye bagaragaza neza ko izi ngabo zifite umugambi wo kubarimbura. Ngo Minembwe haranyerera niyo terime bari kujya bakoresha. Ni nyuma y'uko kandi uyu atari uwa mbere uhaguye, kuko hagiye hagaragara abandi basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagiye bahagwa, ndetse mu buryo bivugwa neza ko ari uburyo M23 ndetse n'amaduba baga bamaze gupanga. Ibi rero bikaza gukomeza kugenda bigaragaza neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze gucika intege, kandi kigacika intege mu gihe abarundi nabo bamaze gusa naho batakiri kwisanga muri iyi mirwano. Ibintu rero bikaza kugenda bigaragaza urundi rwego, ndetse birushaho kuba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Gusa icyo nakubwira neza ko uyu mugabo Shukuru, uyu kandi akimara gupfa hahise hacicikana amatelefone, kuko bivugwa neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bari muri ibi bice nyine, no kuvuga ngo bari mu nkengero za Uvira ndetse n'ahandi aho ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bibera. Bahise bahabwa itegeko iryo ari ryo ryose ryo kuba baba bahagaritse ibikorwa byo kwa divansinga, ahubwo ngo bafungire aho bari bageze.
bisa naho abasirikare bakuru baherereye Kinshasa bari bazi ubushobozi bw'uyu mugabo, kuko akimara gupfa bahaye abasirikare itegeko ryo guhagarara birinde kwa divansinga badafite umuyobozi. Nyamara no guhagarara aho bari bageze byabananiye, kuko bahise bahindukiranwa ndetse M23 itangira kubacanaho urufaya rw'umuriro. Abasirikare benshi cyane muri iki gisirikare cya Kongo bakomeje kugaragaza neza ko koherezwa gukorera muri ibi bice uje kuyobora urugamba, kandi M23 yamaze kubereka neza ko ibishaka abayobozi, kuko imaze gukuramwo umuyobozi muri operasiyo ari yose, cyangwa se nk'uko byagenze Mudahusha cyangwa se Sniper aza kumurasa, bisigara abasigaye bari kuhuzagurika ku buryo bukomeye cyane byorohera M23 kuba yakadivansinga ndetse ikajya mu bindi bice. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zisobanura byinshi cyane, ariko benshi nanone bakavuga neza ko ibi atari ubwa mbere bibaye ibi, kandi igisirikare cya leta ya Kongo kimaze kugenda kibimenyera. Igikuba cyacitse rero na wazalendo zamaze gucika intege. Nanone ariko igice cyahariwe ingabo kwavuga neza ko ari z'abarundi nacyo cyamaze gucika intege. Ingabo z'abarundi ubundi zacaga hariya za Bijombo zerekeza muri Plene, nubwo biba bisa naho bigoye baba bakwepa za Kabunambo ya mbere harehereye intwaro M23 ikunda kwifashisha mu gusheringa irasakure. Ibi rero kandi bikakomeza kugaragaza neza ko ingabo z'abarundi udutero rwazo kireka udutero shuma nabundi nta gitero kiremereye cyane nk'ibyo twari dusanzwe tuzi byerekeza muri ibice. Abarundi byagenze bite ko bamaze gucika intege? Benshi barabihuza nuko perezida w'igihugu cyabo yamaze kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko abasirikare be bakomeje kugenda bivumbura, ndetse ugasanga hari n'abanze kuza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero bikagenda biteza ikibazo gikomeye cyane, umwuka mubi ndetse no kutumvikana, bikaza gutuma urugamba rudapangwa nk'uko byari bimeze. Abari ku mirongo y'imbere ku rugamba bavuga neza ko batitabwaho ndetse ngo bahabwe ibyangombwa nkenerwa ibituma bajya ku rugamba igihe bashakiye, cyangwa se ntibanajyeyo. Amakuru agezweho haravuga neza ko ingabo z'u Burundi hafi n'umupaka w'u Rwanda zatitiye cyane nyuma y'uko perezida w'iki gihugu yagiye avuga amagambo, none ingabo ze zagize icyo twakwita nka complex, nyuma y'uko kandi hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko ingabo za leta y'u Burundi binyuze muri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi bari bafite umugambi ngo wo gutera u Rwanda babifatakanyije n'igihugu cy'Ububiligi. Ibi kandi byagiye bigarukwaho mu binyamakuru bikomeye cyane, ndetse binavugwa neza ko intwaro za mbere Tshisekedi ndetse na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi bari baramaze kuzakira, nubwo hari izahiye ku nshuro zigera kuri 2, ndetse bikavugwa neza ko izi ntwaro hasigaye ingerere, kandi bikavugwa neza kandi ko uyu mupangu perezida w'igihugu cy'u Burundi yarawukomeje nyuma yo guhamagarwa n'abakuru b'ibihugu barimo perezida w'igihugu cya Uganda ndetse na perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto, bakamubwira neza ko uyu mugambi afite ari umugambi uzamukoraho, ndetse William Ruto niwe wamubwiye ko iyi ntambara ari gushaka gutangiza azasanga amasaha 2 yonyine iri kurwanirwa i Bujumbura. Uyu mugabo yaje gucururuka ndetse bisa nkaho yagize ubwoba bukomeye cyane. None ingabo z'u Burundi zisa naho zifite igihunga gikomeye cyane nkuko biri kugenda bitangazwa. Abasoda b'u Burundi basa naho bafite ubwoba, ndetse bisa nkaho bakomeza kugenda bikanga, kandi u Rwanda nta na rimwe rurigira ruvuga neza ko rwagirira nabi igihugu cy'u Burundi, ariko bisa nkaho bitewe n'amagambo perezida w'igihugu cy'u Burundi atangaza umunsi ku munsi, ingabo ze zisa naho zihorana ubwoba, kuko bivugwa neza ko ibi bisa naho ari ukuzishyira kuri pressure, agashaka kuzishora mu ntambara, ndetse ziza naho zititeguye. Iyi ntambara benshi bavuga neza ko u Burundi butari buyitangize, ahubwo bwari bukeneye kwifatira intwaro ziturutse mu gihugu cy'Ububiligi. Ariko nanone benshi bakavuga neza ko General Neva ibi ngibi atari yanabitekereje, ahubwo Ububiligi bwari bwamushutse ko buzamufasha ngo agatera u Rwanda. Nawe avuga neza ko bagomba kumuha intwaro ziremereye, ngo zirimo intwaro ngo na drone ndetse ngo n'ubwirinzi bw'ikirere. Ibi rero nibyo byagiye bituma uyu mugabo utegetse igihugu cya Repubulika y'u Burundi asa naho ari seriye cyane. Ubu tuvugana ingabo z'u Burundi hafi n'umupaka bivugwa neza ko ziba zikanga zishikagurika, nyamara mu by'ukuri ngo zikanga ubusa, kuko nta gitero na kimwe cyangwa se kigeze kinavugwa kinapangwa cy'ingabo z'u Rwanda ku Burundi, uretse perezida w'igihugu cy'u Burundi wagiye uvuga ko azatera u Rwanda, ndetse na Tshisekedi akavuga ko azatera u Rwanda. Aba bagabo bombi ndetse b'inshuti magara bagiye bavuga amagambo akomeye cyane ashobora no kubashinja mu manza, dore ko bamwe bavugaga neza ko u Rwanda rwari rukwiye guhita rurega aba bakuru b'ibihugu bakomeza kugenda bavuga neza ko bazarutera, ndetse kuko nta burage ziba muri iyi mikino, ndetse nta burage ziba muri politiki. Benshi bakavuga bati u Rwanda n'ubundi nirubareke, rurabizi neza ko bari muri komedi, ntibatinyuka gukora ibi. Ibi rero nibyo bituma ingabo z'u Burundi ziri kuri pressure ikomeye cyane.
ahari baravuga bati ese ko twagiye twigamba gutera iki gihugu binyuze mu mukuru wacu w'igihugu, ubu ngubu kandi akaba n'umugaba mukuru w'ingabo zacu z'u Burundi, ubu ngubu twabyuka mu gitondo tukaza gusanga ahubwo ibyo twavugaga ari twe byagiriweho, nyamara bafite ubwoba bw'ubusa. Ibi bisa naho bitashoboka, nta nyungu nta gahunda u Rwanda rwigeze rugira, nta na rimwe rwigeze rubitekereza, ariko abarundi bo n'abaturage basa nkaho nta kibazo bafite ku Rwanda, ndetse bamwe mu baturage abenshi bifuza ko umupaka cyangwa se imipaka yafungurwa, nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi we yakomeje kugenda yinangira, avuga neza ko ngo hari abahungiye mu Rwanda ngo bakwiye kubanza gutaha, nyamara bashaka gutaha abagezeho bagahita bicwa. Akavuga neza rero nk'uko azafungura umupaka ngo basize bakoze ngo ibyaha ku butaka bw'u Burundi bahungiye ku butaka bw'u Rwanda basubiyeyo, nyamara benshi akirengagiza neza ko nta gihugu cyemerewe kwiba umuntu ubuhungiro uko byaba bimeze kose. Niba banahari benshi bavuga neza ko abangaba abagiye basubirayo bahise bicwa ako kanya. Ahagiye hanava n'umutwe wa Red Tabara ngo ubarizwa mu ishyamba rya Kibira ku butaka bw'u Burundi, uyu nguyu kandi ukaba ukomeje kugenda ucana umuriro ndetse wotsa igitutu perezida w'igihugu cy'u Burundi, bamwibutsa neza ko ari abaturage b'u Burundi, nyamara yamenesheje yanze ko bataha. Amakuru kandi aravuga neza ko igisoda cy'u Burundi ku butaka bwa Kongo ibyagitungaga nyuma y'uko bibaye nk'ibihagaze, ibirombe bimwe na bimwe mu 23 yamaze kubyigarurira. Ubu rero igitutu ni cyose ndetse ubwoba ni bwose kuri izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigaragara ku butaka bwa Uvira n'inkengero zaho, kuko bisa nkaho ntacyo bagifite cyo kuba bahagarara imbere y'urugamba ngo bahangane na FCM23. Motivasiyo yaragabanutse, intege zaracitse, ngo ibikoresho ntibabibonera ku gihe, igihe cy'imvura kirimo amakote ndetse na bote byo kwifashisha. Ibi byose ngo bisa naho byahagazemo 23, niyo mpamvu iri kwa advancinga ikubita itababariye izi ngabo mu bice bigiye bitandukanye. Ibice bitandukanye kandi birimo nka Bijombo, Puezero, Prenedor, Ruzizi, Sange ndetse no mu bice bitandukanye nka Mikenke, aha hose haracyumvikana ibituri ku munsi ku munsi. Bivuze neza ko intambara itigeze ihagarara, kabone n'ubwo agahenge k'imirwano ko kagiye kavugwa mu gihugu cy'Ubusuwisi kuri ubu ngubu, nyuma y'uko amasezerano ya Washington atigeze yubahirizwa. Ingabo za leta ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa yakomeje kugenda yica amasezerano nkana. Amasezerano yo mu Busuwisi benshi bavoneza ko ariyo mpamvu atigeze yavantaja cyangwa se ashyira mu nyungu zikomeye perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi, ari nayo mpamvu yakomeje gufuha akababazwa nuko 23 hari ibyo yagiye komorerwaho, ndetse benshi bagasa naho batangiye kuyumva. Amakuru akagaragaza neza ko kandi 23 yo imigambi yayo iyikomeje ndetse nta gucika intege nk'uko bakomeza kugenda babivuga. Inkuru zigezweho rero zirasobanura byinshi cyane mu bijyanye n'uko benshi mu basirikare ba FCM23 batangiye kwerekeza mu bice bitandukanye birimo Warikare mu rwego rwo kwagura ibikorwa bya gisirikare. Inkuru zigezweho ziremeza neza ko 23 ndetse yamaze gukora igitero kiremereye cyane za Warikare, aho bigaragara neza ko yamaze kwigarurira ibindi birombe. Ni ibirombe bigera kuri 2 byiganjemo amabuye ya koruta nk'uko bitangazwa. Tshisekedi bivugwa neza ko ariho yari yareguriye ingabo z'u Burundi zigacukura bakagabana, maze General Neva agakomeza kohera abasirikare muri iyi ntambara. Ibi bigenze bite igihombo gikomeye cyane. Ni inkuru igezweho nonaha nta handi wayisanguraza kuyumva nyuma handi, ariko ndakubwira neza ko abaduha makuru ndetse bamaze kugenda batubwira neza ko ahangaha ibi birombe byamaze kubatombe neza. Intare za Sarambwe ubu ngubu zatangiye koruganiza ndetse zidashaka ko akazi gahagarara, uretse kwirukana ingabo zari ziharinze. Ubundi amakompanyi yarahari asanzwe acukura amabuye y'agaciro, bivugwa neza ko agomba guhita atangira gukorana na FCM23, maze abarundi bimyije imoso dore ko banahaguye muri uru rugamba. Ingabo za leta ya Kongo zari hafi aho nazo, bivugwa neza ko ibi birombe bya Warikare ari bimwe mu birombe byari birinzwe ndetse bicukurwamo amabuye y'agaciro asa naho ari amabuye yihagazeho ndetse menshi cyane, byenda kugereranywa na Rubaya, kuko Rubaya niho hava amabuye menshi cyane ku isi nk'uko byagiye bivuga, cy'umwihariko yo mu bwoko bwa koruta. Naha rero za Warikare bisa nkaho 23 yari ifite target ikomeye cyane yo kuza gukomanyiriza ingabo z'u Burundi. Ninde wazishimira kuza kurwana atabona ibihembo ibyo ari byo byose? Bisa nkaho General Neva
gusa aya mabuye y'agaciro namara gukupka ndetse byamaze kugenda bigaragara neza ko M23 yamaze guhita imukupira amazi n'umuriro. Izi ngabo ze rero ashobora kuzikura kuri ubutaka cyangwa Tshisekedi akareba ahandi amuhengeka, dore ko iyi kongo ari nini ariko biragoye ibice bya Warikare byari birimo ibuye ry'agaciro rivuza ubuhuha neza. Amakampani yacukuraga amabuye amwakwerezwa ku butaka bw'u Burundi andakagicinshasa. Bivugwa neza ko General Neva yagiye agurisha amabuye menshi cyane mu Bubiligi. Ingabo ze rero zakubitiwe ku birombe neza zigira ngo ni inkuba izikubise. Amakuru agaragaza neza ko rero ibi bitero by'igisirikare cya M23 kuri ibi birombe bya Warikare aribyo byagiye bisa nkaho mu by'ukuri bizengereza ndetse bisa nkaho byabaye nkaho ari imbarutso y'uko hashobora kuza kugaragara igisa nkaho M23 ituma ingabo z'abarundi ziri mu bice byose ziza kuhava bitewe n'uko haturukaga ibibafasha ndetse nka motivasiyo ituma General Neva perezida w'igihugu cya Repubulika y'u Burundi uyu kandi akaba akomeza kugenda agaragaza imbaraga, ariko benshi bakavuga neza ko abasirikare be ari buze kubakura muri iyi mirwano uko byamera kose ndetse aza kubakuramo kandi akabakuramo nta n'umwe usigaye. Ntabwo bazakomeza kurwana nta motivasiyo. Aya mabuye y'agaciro benshi bavuga neza ko ariyo yakomezaga kugenda abamotiva. Ibi birombo butuvugana rero intare za Sarambwe zigiye kongera gukirigita ku ifaranga. Bivugwa neza ko zizaguramwe ibikoresho nk'uko benshi bakomeze kugenda basesengura iyi politiki, ndetse ko M23 yabibonye indi source of income cyangwa se ahandi yaturuka amafaranga ku buryo bukomeye cyane. Ibi rero Tshisekedi iyo ari kubyumva we aba yumva umutwe wenda kumuvaho. Ni ibitero bikomeye cyane nyine. M23 nayo yongeye gutungura na yomoka Warikare neza ihita yigarurira ibi birombe. Abari muri ibi birombe ntabwo bigeze bahutazwa na M23 kuko aba ni abakozi basanzwe, kandi bivugwa neza ko uretse babiri bakomeretse muri iyi mirwano nta wahapfiriye, ndetse bivugwa neza ko M23 yahise bitaho ndetse abakomeza gukora, ariko bisa nk'aho amasezerano yahindutse nk'uko bitangazwa. Byagenze bite kugira ngo ingabo z'abarundi zize kuba zikurwa kuri uyu mugati? Ndetse ibi ngibi ni ibintu benshi bakomeza kugenda basesengura. M23 kandi ndakubwira neza ko nayo nubwo yamaze kwigarurira ubu butunzi, ariko nayo ikomeje kugenda icanwaho umuriro nubwo igerageza kwihagararaho. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo za Angola bongeye kugaba igitero Bijombo niho baturutse, aho bisa nkaho M23 bari bayihigiye ndetse bavuga neza ko bagomba kuyitsintura. Nyamara ntabwo byabahiriye mu by'ukuri. Intare za Sarambwe zisa nkaho zamaze kubaza deployinga b'abasirikare basoza amashomo mu bice bya Rumangabo ndetse na hariya ahakorerwa imyitozo ya gisirikare nk'uko byagiye bigaragara. Umugaba mukuru w'ingabo General Sultan Makenga aha ubushobozi ndetse bakora pass out nyine abasirikare ndetse bahabwa amapeti bakayahabwa ndetse bamwe bakaba barashyizwe mu nshingano. Niyo mpamvu bigaragara ko M23 nta cyuho igifite cy'abasirikare nk'uko byagiye bigaragara mu minsi yagiye itambuka. Ubu rero bivugwa neza ko amatsinda y'abasirikare M23 yongereye ku mirongo y'imbere mu bice byose ari kugenda akora itandukaniro n'amaraso mashya ku rugamba ibiri kugora izi ngabo z'u Burundi ku buryo bukomeye cyane ndetse zigakomeza kugenda azikorera amaboko. Inkuru zirasobanura neza ko FARDC mu by'ukuri n'ingabo z'abarundi bari gutungurwa n'umuvuduko udasanzwe mu gihe bo bamaze amezi arenga 13 muri intambara iri kubera muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, nyamara bakaba kubahinduranya ari gake cyane ndetse no kuruhuka ibikomeza kugenda bibagora mu gihe M23 yo yazanye amaraso mashya muri iyi ntambara, ari nabwo ikomeje kugenda ikubita itababarira ikukumba. Ndetse M23 isa naho iri gushyiraho ibihano bikomeye cyane kuba yafatiwe ku rugamba, kuko bitandukanye na mbere yabafataga ikaza kubitangaza igasohora itangazo ndetse bamwe ikabarekura, abandi bigasa nkaho ibasabiye inzira ngo batahe basubire iwabo. Ubu rero bivugwa neza ko nta mbabazi zigihari, iki gihe cyarangiye ndetse ari nacyo cyagiye gituma abacancuro bagenda bagaruka. M23 nta mpuhwe nta mbabazi igifitiye abasirikare bagenda bafatirwa ku rugamba nk'uko bigenda bigaragara. Ibihano byariyongereye ndetse ibihano byarashaririye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FCM 23 ibiri gutuma rero izi ngabo n'igisirikare cya leta ya Kongo nazo zimaking attention ku buryo uwafashwe ku rugamba ahura n'ibibazo bikomeye cyane bitandukanye na mbere.
Wazalendo. Izi ngabo za Wazalendo rero ndakubwira nazo zikomeje kuba zakora ibitendo bikomeye cyane. Wazalendo n'abarundi barasubiranamo umunsi ku munsi. Uribaza ngo barapfa iki? Aba Wazalendo bavuga neza ko ngo leta y'u Burundi cyangwa se izi ngabo z'u Burundi zashyizwe ku ibere na Tshisekedi perezida w'igihugu cyabo, maze ngo nizo zihabwa agaciro, nizo zihabwa bote n'ibindi bikoresho bifashisha, maze Wazalendo zo zikaza gufatwa nk'inzererezi. Ibi rero biravugwa neza ko Wazalendo ngo nazo ziri gusaba ngo iniforume nshya nkuko bigenda bigaragara, ndetse bakagenda basubiranamo n'aba Barundi bavuga neza ko aribo babimisha umugati. Nyamara igisekeje ndetse kinatangaje, Abarundi nabo birirwa barira bavuga neza ko ibihabwa perezida wabo nta kintu abahaho, nyamara bohereza muri iyi mirwano bisa nkaho ari ukubasheta cyangwa se kubagurana ibyo ahabwa. Ibi rero bikaza kuba gatera nzamba ka nyina wa nzamba, buri wese abarira ku ruhande rwe nkuko bigaragara. Niyo mpamvu nyine bakomeza kugenda basubiranamo neza neza nkuko nyine n'ubundi ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Amakuru agezweho n'amakuru aremereye cyane. Noneho 23 ishobora kuba yamaze kubona igisubizo kirambye cy'ibibazo imazemo iminsi. N'amakuru agezweho asobanura neza ko igisirikare cya FCM 23 ndetse cyamaze kugenda kimakaza umuco wo kuba cyafata ubutaka ndetse kikigenga. Imipaka yamaze kugenda yerekanwa, ibintu birakomeye cyane mu ibanga rikomeye cyane. Biravugwa neza ko abarimo Yoweri Kaguta Museveni ndetse nawe ari muri bamwe bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bashyigikiye ko 23 kuba baturana ndetse bakaba abaturanyi ntacyo bitwaye ibihugu bitandukanye uretse leta y'u Burundi. Bisa nkaho byamaze kugenda bibyemeza. 23 haranira uburenganzira bw'abaturage batuye ku butaka bwa Kongo ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aba rero Tshisekedi niba adashaka, ni nayo mpamvu bakomeje kumucanaho umuriro kugeza ubwo baharaniye uburenganzira bwabo. Uribaza ngo bimeze bite? Ni amakuru asirikira ku mbuga nkoranyambaga. Ikinyamakuru minembwe.com nicyo cyabaye icya mbere, ariko kandi bikavugwa neza ko na Jeune Afrique yaje kuvuga kuri iyi nkuru. Ikitwa balkanization, benshi bamaze kuvuga neza ko iki ngiki cyamaze gusa naho cyemezwa, ariko kandi hari hasigaye kuba 23 yakemeza ibice yamaze gufata ndetse agakontororwa neza, hakarebwa niba ingabo zayo zihari, maze hagashyirwaho imipaka 23 ikaza kubona ubwigenge. Benshi batesa Tshisekedi ko Kongo ingana gutya, iki gice gitoya izi ngabo za FCM 23 zemeye kugumamo yakiretse akaba yabona amahoro. Nyamara ibi ntabwo bikozwa, ibintu ntabwo byoroshye. Tshisekedi aratumiza inama za hato na hato zigitaraganya Kinshasa agisha inama, ariko bisa nkaho byakomeje kugenda bimucanga. Kivu Republique, ubwo nukuvuga Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ariko kandi bamwe bakavuga neza ko nanone 23 ngo ikwiye kwagura. Nibyo mbambona abantu benshi bifuza bari ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho bari kuvuga ngo ikitwa ngo Tripoke ni ukuvuga ngo ni Kivu, ubwo ni Kivu ebyiri, Kisangani ndetse na niba bari kuvuga Kindu, ino ntara ya Kindu ntabwo mbizi neza, ariko bari gukoresha ikitwa ngo ni Tripoke ngo 23 ngo naho yakabaye ihafata. Tripoke ni ukuvuga ngo ni ka ebyiri eshatu nyine zikurikirana, ubwo ni Kisangani na Kivu, ubwo ni Kivu ebyiri nyine nkuko nabikubwiye, noneho na Kindu, ubwo ni ukuvuga ngo aha rero 23 ngo nayo ikwiye ngo kuhajya, ariko bisa nkaho 23 izagoma muri ibi bice. Ni ibice binini nabyo bingana naho biruta ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika. Ni ibice binini cyane, nawe uribaza igice gikora ku bihugu bigira kuri bitatu kandi ari igice cy'igihugu kimwe cyangwa se gikaswe ku gihugu ibihugu bitatu ahubwo bine. Ni ukuvuga ngo 23 izaba ihana imbibi mu gihe, ariko ibi byaba byamaze kwemezwa kuko ntabwo biremezwa 100%, ariko process benshi bavuga neza ko igeze kuri 80%. Ni ukuvuga ngo yaba ifite igihugu cy'u Rwanda bahana imbibi, igihugu cy'u Burundi bahana imbibi, igihugu cya Kongo isanzwe ino DRC nyine bagiye kwiyomoraho bahana imbibi, igihugu cya Uganda bahana imbibi. Urumva ko 23 nibura yaba ifite ibihugu birenga 4 bahana imbibi, kandi bigaragara neza ko ari ubutaka bunini cyane. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragaza neza ko 23 ikomeje kugenda ishinga imbago kuko benshi bakomeje kugenda babivuga. Nubwo bimeze gutyo, ariko intambara yo ntabwo yigeze irangira mu by'ukuri. Ibitero bikomeye cyane biracyagaragara muri Kivu y'Amajyepfo, no hari kugaragara intambara ikomeye cyane. Ibi kandi byose biraterwa n'ingabo z'u Burundi, kuko nakubwiye neza ko igisoda cy'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa basa naho batifuza ko 23 yasubira mu mujyi wa Uvira. Iyi leta ya Gitega, ndavuga mu Burundi, bo bakomeje kugenda bashyiraho amadefense akomeye cyane, ibirindiro bitandukanye, nkuko bari kugenda bagaragaza neza ko 23 idakwiye
kigiye gusubira muri uyu mujyi wa Uvira. Benshi bakavuga neza ko ari ikibazo kigiye M23 yirinze ibihano, yirinze amahanga akomeza kugenda yifatira imyanzuro, ndetse uyu mujyi iba yarawusubiyemo ndetse nta n'ikigoranye, ahubwo M23 ikomeje kugenda ugerageza kuguma hafi y'umujyi ihumekera mu bitugu izi ngabo ziwurimo, kugira ngo anytime ndetse aho haza kuba hakomorwa akantu gatoya ikomorerwa ize guhita itangira kurekura isheringa, dore ko izi ngabo zo ziba ziryamiye amajanja zisa n'iziteguye guhunga. Ibi rero birakomeza gutuma aha muri Kivu y'Amajyepfo humvikana n'ukuri amasasu menshi cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira werekeza Puezero, imihanda yerekeza Minembwe. Hari amasasu menshi cyane akomeje kugenda havugira, ndetse haravugwa byinshi cyane mu bigezweho byerekana neza ko igisirikare cya M23 burya ngo cyongeye gufata abasirikare b'abarundi muri Plaine de Ruzizi, muri iki kibaya rwose ngo abasirikare b'abarundi sinzi impamvu bakomeje kugenda bahafatirwa ari benshi cyane. Nta minsi itatu ishira M23 yagabweho ibitero maze abarundi bakaza gufatirwa muri ibi bice. Harabagoye cyane rero M23 ikomeza kugenda ibereka neza ko isa naho iri ku kibuga cyayo nkuko bigaragara. Intwaro nyinshi cyane benshi bavuga neza ko ziri kugaragara zinyuzwa mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'igisirikare cya M23, nanone ku butaka bwa Kongo ariko unyuze ku ruhande rw'ikivu ziva Igoma, aho bivugwa neza ko ariho hari ububiko buremereye cyane bwa mbere, ubundi bubiko bukaza kuba buba hariya za Bukavu. Aha rero niho hari kwimurirwa zimwe mu ntwaro ngo zizakenerwa mu gihe urugamba rwaba rwongeye gukara. Benshi baravuga neza ko M23 isa naho yiteguye cyane, ariko nubwo bimeze gutyo nyine bamwe baba barira abandi baseka abaturage bari mu Minembwe, uretse ko M23 ikomeje kugenda ibatabara ibashingira igiti. Mu by'ukuri ntabwo byari biboroheye na gatoya, bakomeje kugenda bacanwaho umuriro n'ibibombe biremereye cyane by'iki gihugu cya Kongo nkuko bigaragara, ariko benshi bakavuga neza ko nanone bizarangira neza Minembwe izabona amahoro, ndetse nkuko byamaze kugenda bitangira kujya mu buryo. Hakurya rero ikincasaho bakomeje gukora inama z'itaraganya za hato na hato, bivugwa neza ko Tshisekedi none ngo yahamagaye abajyanama abe barenga 6 bari kwicara, nyamara inama ngo ikarangira nta mwanzuro ufashwe bitewe nuko ibibazo bisa naho byabarenze. Amahanga asa n'ayamaze kubatererana, idiru zitarimo izahabu ndetse n'inyungu zindi z'umurengera, bisa nkaho aba bazungu batabashaka kwikoza Tshisekedi, nyamara bagakomeza kugenda yohereza akayikwamba kugenda kuvuga ndetse no gusebya M23 kugira ngo bakomeje kugenda bamugirira impuhwe, ati baranteye, ati bica abaturage, ati basahura abaturage, basambanya abaturage. Ibi byose ni ibirego agenda atanga yerekeza kuri M23, nyamara amahanga yamaze kuvumbura ukuri ingabo za leta ya Kongo ibyaha byinshi cyane bikorerwa abaturage nibo babikora, kuko nibo bagitinyuka kurasa ndetse no kubombarida ibibombe mu baturage nkuko byamaze kugenda bigaragazwa. Ni inkuru zigezweho kandi zivuga neza ko leta y'u Burundi nayo iba yashyigikiye ubu bwicanyi bukorerwa abaturage. Tshisekedi na Neva bazaryozwa ibi ngibi byanga bikunda. Ni inkuru nkuzaniye, ni inkuru isa naho iteye ubwoba, ariko benshi cyane bamaze kuba batahura ukuri kwayo. Inkuru dusanga no mu binyamakuru bikomeye cyane nka bwiza.com, ikinyamakuru cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Ni inkuru kandi zamaze gushyirwa hanze zemeza neza ko ibimenyetso byamaze kujya hanze. Igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'Ububirigi bafatikanije n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo umugambi wo gutera u Rwanda waranogejwe. Mbega intwaro, mbega abasirikare, mbega drone, ibi ni ibiki? Bivugwa neza ku igihugu cy'Ububirigi cyaciye muri perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko babonaga neza ko ari ushobora kuza kumva amabwire ndetse akaza gushukwa ku buryo bukomeye cyane, dore ko yagiye yivugira ko nawe azatera u Rwanda, ariko nawe akabivuga neza azi ko nta bushobozi abifitiye. Hagaragaye amakuru avuga neza ko Ububirigi bwamaze kuba bwemerera igihugu cy'u Burundi intwaro, ndetse bivugwa neza ko hamaze kwemerwa abasirikare bagera ku 50,000 b'u Burundi, ababemewe na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, abemerera igihugu cy'Ububirigi ko aribo bazafatikanya n'abandi bazaturuka muri Kongo mu mugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arongera ashyiraho kondisiyo ivuga ko agomba guhabwa intwaro zigezweho, kuko igihugu cye nta ntwaro zigezweho zishobora kwifashishwa mu rugamba gifite, maze igihugu cy'Ububirigi cyita kimwemerera intwaro nyinshi cyane, intwaro z'intambara nk'uko amakuru bigaragaza, ndetse bahita bamwemerera na drone zigera ku 50,000 nk'uko bigenda bitangazwa.
amakuru kandi nk'uko asohoka mu binyamakuru ndetse byamaze kugenda bishyira ukuri hanze, benshi baravuga neza ko iyi ntambara igihugu cy'u Burundi kiri gutegura ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abasirikare ngo barenga ibihumbi 70 nk'uko bivugwa neza ko bamaze gutegurwa. Bamwe bavuga ibihumbi 50, abandi bakavuga ibihumbi 70, ariko nanone bikavugwa neza ko ari umubare munini cyane w'abasirikare igihugu cy'u Burundi cyamaze kwemera ndetse kikaza gufata responsibility iyo ari yose mu gihe ibyo cyasabye Ububiligi bushobora kuza kubitanga. Ibise biraza kugenda bite? General Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragara ndetse anengwa n'amahanga, bamubwira neza ko iyi ntambara ari kwishoramo azabaga kifasha mu gihe haba hageze ingaruka zigira ku Burundi. Ni mu gihe kandi hakomeje kuvugwa gufatikanya kw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo ziyise P5, ingabo za Kayumba Nyamwasa, bivugwa neza ko azifatanyije n'uwahoze ari umuhungu, kandi ndavuga nyine umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu muhungu Jarike Habyarimana bivugwa neza ko afite ingabo ndetse ingabo zahawe ubutaka ndetse n'ibice bitandukanye zo gukoreramo imyitozo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Aba rero bagiye bagerageza kuba bakirukana abanyamurenge mu bice batuyemo ngo abari bo babikontorora bisanzuye, bahagire barracks zabo ndetse n'ama training wing aho bazajya bakorera imyitozo ya gisirikare, ndetse baje nyine kwitegura guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iki gihugu cy'u Burundi kiyobowe na perezida w'igihugu cy'u Burundi nyine General Evariste Ndayishimiye bisa nkaho cyamaze kuzuza iyi diri, ndetse bivugwa neza ko bamwe bamaze kuvuga neza ko ibi ari ukwikirigita ugaseka. N'amakuru aba yamaze kugenda amenyekana mu gihe abaturage twamenye aya makuru ndetse n'abandi batandukanye bakaba batangiye kwandika mu binyamakuru byabo. Bivugwa neza ko ubutasi bwo bwa bwaramaze kumenya aya makuru, bisa nkaho bizagura iki gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye utabyumvikanaho, udahuza nabo bayoboranye iki gisirikare kuri izi ngingo zo kohereza abasirikare mu bihugu by'ibibanyi ndetse no gutegura izi ntambara, kuko bamubwira neza ko badafite ubushobozi bwo guhangana igihe icyo ari cyo cyose hari igihugu cyaba kibateye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi kandi biravugwa neza ko abarimo General Prime Niyongabo ndetse n'abandi batandukanye bakomeje kumwihanangiriza kuri iyi myanzuro isa naho ari imyanzuro yafashe ahubutse, akemerera igihugu cy'Ububiligi ko azatera u Rwanda ndetse bazafatikanya n'igihugu cya Kongo. Ariko kandi ibindi bihugu bivugwa muri iyi diri cyangwa se muri ubu bugambanyi bari gutegura, bivugwa neza ko igihugu cya Angola nacyo kirimo, ariko kandi kikaba kirimo mu buryo burindire gite, kandi bikavugwa neza ko harimo kandi n'igihugu cya Kenya nk'uko amakuru abivuga. N'amakuru kandi akomeze kugenda agaragaza neza ko ibi bihugu byose byagiye bikora inama za hato na hato, inama zigamije gucura umugambi wo guhungabanya leta y'u Rwanda ndetse no kuba batera u Rwanda. Ibi byagiye bigirwamo uruhare na Tshisekedi wagiye ari we utumiza izi nama, none hiyongereyemo igihugu cy'u Burundi n'Ububiligi, bisa nkaho bitari buze koroha. Ariko abakurikiranira hafi iby'umutekano w'akarere bavuga neza ko ibi bigoye cyane, ndetse u Burundi budafite ubushobozi bwo gutera u Rwanda uretse kwitabaza Ububiligi, nabwo bikaza kuba bitari buze korohera kuko amakuru yamaze kujya hanze. Igisirikare cy'u Rwanda kivuga neza ko kirinze imbibi z'u Rwanda ndetse gikomeza kubwira inshuro nyinshi abaturage b'u Rwanda ko bagomba kuryama bagasinzira bakajya mu mirimo yabo, kuko icyo baharaniye ari ukuzarurengera. Abaturage b'u Rwanda nta gikuba ndetse bajya baterwa no kumva ibi bihuha cyangwa se aya makuru y'abagenda bapanga guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kuko bigaragara neza ko umutekano ubungwabungwa. Reka twisubirire ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi haravugwa ibiturika biremereye cyane byongeye kumvikana mu bice bya Ruvunge. Uribaza ngo byagenze bite? Igisirikare cya FDLR, uyu mutwe nawo witerabwoba, umutwe w'abagizi ba nabi basize bakoze amahano mu Rwanda, aba kandi bakaba barakomeje kugenda bashyigikirwa na leta ya Tshisekedi. Aba bongeye guhangana na M23 mu gace ka Ruvunge. Biravugwa neza ko ibiturika biremereye cyane byaje gukoreshwa. FDLR kandi yari ifatikanyije n'igisirikare cya Kongo Wazalendo nk'uko basanzwe babikora, ariko M23 mu bushishozi yaje guhagarika umurindi w'izi ngabo, ndetse bivugwa neza ko kugeza kuri ubu ngubu zamaze no gutatana nyuma yo kurasana amasaha agera kuri 3. Aya masaha yose iki gisirikare cya M23 kiri guhangana n'izi ngabo, ndetse bivugwa neza ko zasaga naho zambariye urugamba ku buryo bukomeye cyane. Abaturage batuye mu bice bya Ruvunge ndetse n'inkengero zaho bavuga neza ko bakomeje kugenda bazengerezwa n'izi ngabo
maze bagabaho udutero shuma twa hato na hato tugamije kuba twabambura, kandi bikaba bigaragara neza ko ari ingabo zidafite imbaraga zidasanzwe, ahubwo ari ingabo zifite ubugome ndengakamere bigamije kuba barimbura abaturage nk'uko bagenda babikora. Ibi rero birakomeza kugenda bishyiramo 23 mu kongera akazi ko kubungabunga ibice bitandukanye. Irahangana na FDLR, irahangana n'ingabo z'abarundi, irahangana na Wazalendo, FARDC, ingabo z'abacancuro ndetse n'abandi basirikare batandukanye bagiye baza nk'aba instructor baje gutanga amabwiriza n'amasomo ya gisirikare ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ni inkuru zigezweho zisobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Ku mirongo y'imbere ku rugamba 23 irasya itanzitse aho ihanganye n'iki gisirikare cya Kongo ndetse n'abaje kugifasha muri uru rugamba. Inkuru igezweho nanone ni inkuru yemeza neza ko Bujumbura Airport, Bujumbura International Airport, iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cyo ku butaka bw'u Burundi hariya i Bujumbura cyamaze kwinjirwa nanone ku buryo bukomeye cyane n'abataramenyekana bakoyeho systeme, ndetse bisa nk'aho iki kibuga kitari mu maboko yabo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubwoba bukomeye cyane, benshi baravuga neza ko ubu tuvugana ari umunota wa 28 iki kibuga cy'indege kidakontororwa n'abasanzwe bagikontororwa. Bisa nkaho systeme zinjiriwe iki kibuga cy'indege nta ndege kugeza kuri ubu ngubu muri iyi minota ishobora kuza kuhagwa, ndetse bamaze gutanga warning, ndetse ku ndege zagombaga kuza kuhagwa bamaze kumenyeshwa neza ko atari bo bari gukontorora iki kibuga, ndetse ko systeme zavuyeho. Ninde wongeye kwinjirira amabanga y'ikibuga cy'indege? Ese bigenze bite? Nubwo babukomeye cyane i Bujumbura, benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zabigizemo uruhare, kuko bivugwa neza ko intwaro ziza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ziba ziri buze gukoreshwa ku butaka bwa Kongo, zikoreshwa n'izi ngabo ziri gufashwa n'igihugu cy'u Bubiligi. Aha rero 23 benshi ntabwo barasobanukirwa uko ikoresha ndetse nuko yinjirira izi systeme. Ese 23 ifite abayiti bakomeye cyane ku buryo ishobora kuba yagira kuri uru rwego, cyangwa se ikorana na bamwe mu bakora kuri iki kibuga mu rwego rwo kugira ngo ize kugenda ishyiraho izi ngamba zisa naho ari z'ubwirinzi. Izi ndege zagombaga kuzana intwaro ntabwo zishobora kuhagera mu gihe hari ibibazo bya hato na hato, ndetse bavuga neza ko iki gisirikare cya 23 aricyo kiba cyashyizemo akaboko, ariko nubwo badasobanura neza uko bikorwa. Inkuru ziravuga neza ko abagenzi benshi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bahawe igice bazajya bakoresha, ikindi gice kimera nk'igihinduwe igice cya gisirikare. Iby'abaturage benshi cyane batanishimiye, bavuga neza ko iki kibuga cy'indege kuhagira serivisi zabaye mbi cyane, ndetse bisa nkaho haba hari n'umuvundo ukomeye cyane bitewe n'ibikoresho bya gisirikare byagiye bihashyirwa, ndetse ibindi byagiye bijyanwa mu bice bitandukanye, ari nabyo byagiye bitwikwa mu bitero bitandukanye twagiye tubabwira. Amakuru rero aravuga neza ko systeme z'ikibuga cy'indege zavuyeho, sibo bari kuzikontorora, abasanzwe bazikontorora. Biravugwa neza ko kandi amabanga ashobora kuza kumenwa, ndetse bikavugwa neza ko ashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Ikibuga cy'indege si ubwa mbere itumanaho rivuyeho, noneho ni ubwa mbere bigeze mu minota 28. Bivugwa neza ko igihe kigeze kuvaho iminota myinshi, nanone cyabaye iminota 26 n'amasegonda 45 kuri ubu ngubu. Ibi ni ibintu biba bidasanzwe kugira ngo ikibuga cy'indege kibeho kidafite amakuru, radar zidakora, ibintu byose byahagaze. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwindirirwa gukomeye cyane. 23 niyo babishinja, benshi baravuga neza ko bishoboka, nubwo benshi batabyemera, kuko na 23 ntabwo iza ngo ibyigambe. Ibi rero bikagaragaza neza ko i Bujumbura ibintu bitoroshye. Ndanakubwira neza ko kandi ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuvuga neza ko abarundi bakomeje kugenda bazinaniza, mu gihe aba basoda b'u Burundi bamaze igihe kinini kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwiramanta, bavuga neza ko batagishoboye ndetse guhangana mu gihe badahabwa ibyangombwa nkenerwa by'ingenzi ndetse ngo bitabweho. Nyamara abarundi basa n'abamaze gucika intege, ni mu gihe bimaze kugaragara neza ko nyuma y'uko inama y'igitaraganya Etat Major y'u Burundi yafashe umwanzuro wo kuba yakura aba basirikare kuri ubu butaka, hagaragaye ikimeze nko kutumvikana gukomeye cyane. Ese byaje kurangira bite ko Tshisekedi yari yabwiye General Neva ko we bazakomeza gukorana, nyamara General Neva nawe akareba kwirengagiza ibyo akura muri iyi deal ikomeye cyane yo kuba yashora abasirikare muri iyi ntambara, maze Tshisekedi akamuhundagazaho ibijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'andi mafaranga, amadolari
amadolari menshi cyane, ibyagiye bituma bamwe mu basirikare bakomeye cyane by'umwihariko umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi General Prime Niyongabo benshi bakomeje gushimangira neza ko ashobora kuzahirika ubu butegetsi kuko ntabwo ari guhuza na gatoya n'uyu mugabo utetse iki gihugu cy'u Burundi. Benshi barakomeza kuvuga neza ko General Neva ahadatuje asa n'uwicariye intebe ishyushye, igitutu gikomeye cyane hashobora kweguzwa. N'ubu ngubu benshi baramushinja ko akomeje kugenda yica bamwe mu bagiye bamenya amabanga ye ndetse n'amanyanga akomeje kugenda akora. Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi yarishwe, benshi babishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi bashimangira neza ko yabigizemo uruhare